Hoşlar geldi. Yaşayın bugün ballarda kesinci beri. Jigitler, koklar yerden koyduğun yok, koyduğun koklarga talas batsa, attın egelerge kamşı basmadı. Baybatçasızlar ma, sıkta turunuzlar, kilo ödülep çabamızlarınızın. Men palvanımdan tartıp ketdi. Bu koklar tartmış bulmağında ne üçün? Bas talt dep kamşı salbadır, bugün madar, sender körgün ilin madarsında koyunlar ondaydı. Men bana tillerinde matta turgan jokmун. Jigitler, yerde жатқан koklar, әкеңнің koklar емес. Onu tartу üçün. Onu sender bas talt dep kamşı salbasınlar basынан. Бұл да біреудің мәпелеп отқан баласы, жігіттер. Қошқар қайда? Шайқан көкен балдар қайда? Бері кеңдерді мына микрофонның алдында қол алысып, уәде беріңдер, бұндайларын қойыңдар, болмайды нәрсені. Кел, қошқар, кел, Түллә. Түллә, бөлігі. Сен, кел, Түллә. Сен көкой жол отқанда, сенде жұмысы болмасын. Байбатша болып, сыртта құрсын сүлеуің керек. Давай, соның бәрін бірлік, кел, бергене. Қос Түллә. Нең бұғы, бектұр, нең бұғы. Көкön балдар gelme. Rahmet Rahman'ım. Basmay, koklardan baş ortada basmay. Neşet çıkma, neşet. Koklar başlarım. Aman buga koklardan gelmem. Aman buga koklardan gelmem. Koklar yerge taşlandı. Koklardan ayağını vurdasına taşla ballar. Koklar taşlama buga kalanız koklarga. Ballarını aradadın namazkı sandı önünde. Koklar sandı koyarım solvatlar kalanlar. Ama buga koyarız koklardı. Ama buga kalan cana koyattınız. Yeke ballar. 100.000 tenge bar balarsın, 100.000 tenge kel balarsın. Yeke